ए महानगरपालिका वडा ल्या 12 या नुगु भवन देखेको नीति शिलान्यास यागुदु ए महानगरपालिका या मेर विद्या सुन्दर साके वंगु बुद्धबा ए या चलखुई सांस्कृतिक पूजा याना वडा भवन या शिलान्यास याना दिगु ख शिलान्यास जाजोले मेर साके महानगरपालिका सेवा व्यवस्थित रूपे प्रवाह यात सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार या आवश्यक जुगु वा चाका थपिन्छ महानगरपालिका या दक्क भवने एकरूपता वैगु कथ भवन निर्माण या जयाना चुनागु थया दिल ये महानगरपालिका जीवन निर्वाचित दक्ष नापा पनि बैठक है मेपी फुस्त सेवा विगुटी कार्यालय व्यवस्थित जीमा सुविधा सम्पन्न जीमा यो मछिङ गना बालन चुन्चोङपट्टि गना चाहिँ चुने मछिङ चुन्चोङपट्टि सेवाग्राही त योको परे चाहिँ वय अनुकूल योपट्टि सुविधा सम्बन्ध अझ विस्तार चाहिँ यो गोगो सुविधा मरुपट्टि ख फुक्क सुविधा देमाल होइन जुन निर्णय केन्द्रीय कार्यालय वडा कार्यालय फुक्क देखाउनु तर देखियो क्रमे आना निरन्तर रूपमा जारी गर्छौँ यको वडा कार्यालय देखिन भेट्यो उगे मध्ये झन्डै 24-25 वडा कार्यालय देखियो क्रमे केन्द्र फुकाउँ जुइन्छ उगे मध्ये 6-8 वडा कार्यालय केन्द्र जुयान अनि भतिजा विवाद बिहा रोके बेचौँ ठय कार्यालय न 60 भित्र के कोही जसन अब सहमति जस के कोही देखि सिरा भिडियो छ अनि भतिजा विवाद गएर हुँदा हान नाप गर्ने टु ख अने देखि आ देखि भवने फुक्क भवने लिफ्ट जिंस जरा ने छारा लिफ्ट जरा ने कारण ज्येष्ठ नागरिक भतिजा सार्गुको अशक्त मनुत तले ठाए मल्लास मोबाइल लिफ्ट जरा दुलास त मेउ देखा छु मोला लिफ्ट इम्स सर्व ग्याप हरेक बडा कार्यालयमा देखा छु भवने लिफ्ट न जरा ने शिलान्यास जाजोले वडा ल्या 12 या नाय विकास दंगल भवन निर्माण या लागत व थुकिया उपयुक्त या बारे जानकारी बिया दिल कला छि परम्परागत चिनिवा शैली बने छु आके छु अधिकांश निवासी बस्ती जुगार्ने हैन तो मेरसारी चो चाहना न ख तो 32 वडा प्रत्येक वडा भवन देखि चाहिँ छौ महानगरको अभियान न ख सेवा प्रवाही सम्बन्धी खला फसा अथवा थयु कार्यकालले चाहिँ सिधै सिधै थय थासेको भतिजा छि त यो छु समस्या ना छि भतिजा त देखि 1 वर्ष ती या हुँदो स्थानीय जनता यो माग अनुसार छिसा चाहिँ वक पिन त गएन सहज जीव वो किस्म चाहिँ सेवा प्रवाही यारि छि जीव चाहिँ खास चाहना न होला एजुले सकेसम्म थप्ने कार्यकालले सिरेकी दै खदु भवन डिजाइन कथा आठुगु भवन खुच्चा दिशा भवन या ठेक्का एसपीआरआर जेबी खोप कागुदु तो क्षेत्रफल खास करिब 5 आना दु त्यो चाहिँ 5.5 तल्लैपट्टि बिल्डिङ ख थो आको करिब 3-3.5 करोड दु जिमा थो बजेट चाहिँ ले लागत चाहिँ बने जिउ खन्दिला थुगु भवन झिन्याला दुने 2079 साल असार 15 गते कोचाकेको लक्ष्य कया तगुदु सकल